Bakwethu ikudibana njalo kuleli viki kuhlelo lwethu esiluthandayo kakhulu buza iBhayibhili likuphendule. Kwamaviki amabili bengingekho kodwa amajaha kompofu abeliphethe. Ngiyakholwa ubana liphathisekile nxa kade bekhangela incwadi kaDaniel, izahluko ezandulela lesi sikhangele namhlanje. Namhlanje sikhangele isahluko sesithathu encwadini kaDaniel, incwadi emnandi kakhulu engilethemba lokuthi liyayikholisa ngemakhaya nxa lilandela ingxoxo zethu. Igama lami ngumfundisi uEsindlovu, nombolo zocingo 0718444196 0718444196. Ngamukela abafundisi bethu bamaviki wonke, umfundisi uCK lo OB. Bafundisi siyalamukela. Siyabonga mfundisi. Salibonani balaleli, siyalamukela uhlelo lwethu lwamaviki wonke buza iBhayibhili likuphendule. Okhuluma ngumfundisi umpofu CK. Salibonani balaleli, siyahlangana njalo kule iviki lapho esifunda khona ilizwi likaThixo sindawonye. Sengathi uThixo angaba lathi nxa siqhubeka sifunda okunye ngaye. Inkosi isibusise. Siyabonga umfundisi uOB Mpofu. Bafundisi siyabonga kakhulu, ngithemba ukuthi libe lokuphumula okuhle ngemva kwamaviki amabili. Sikhangela incwadi kaDaniel, umfundisi CK. Akusithathe kusahluko sesithathu, isahluko esimnandi esikhuluma ngomfanekiso owenziwa inkosi, isithombe actually esenziwa inkosi. Isahluko sesibili sibone umfanekiso, iphupho lenkosi, kodwa esesithathu sikhuluma ngesithombe. Ungathini ngaso? Ngiyabonga mfundisi. Ngizafunda encwadini iBhayibhili elingcwele uDaniel isahluko sesithathu ivesi ngelakuqala. iBhayibhili lithi lona inkosi uNebukadneza yenza isithombe segolide. Ubude baso babuzingalo ezingama-60 lobuqatha baso buzingalo eziyisithupha. Yasimisa egcekeni laseDura elizweni laseBhabhiloni. Nxa sikhangele lapha mfundisi sibona isahluko esedlulileyo emavikini edlulileyo bekuliphupho lapha bona khona isithombe. Kodwa ke lapha kusahluko sesithathu lapha nguye osesenza isithombe. Isithombe lesi sesilandiselwe ubude lobubanzi baso. Kodwa ke lesi sasenziwe ngegolide kusukisela ekhanda kuze kuyefika emazwaneni. Ungakuchasisa ngamafitshane ukuthi kungani kuligolide? Ngiyathemba ukuthi uveze abalaleli balizwile likhuluma ngegolide, siliva lani. Ngiyabonga mfundisi. Engingakutsho ukuthi kusahluko sesibili ikhanda legolide lalivele limele umbuso weBhabhiloni, umbuso kaNebukadneza. So kusahluko sesithathu lapha esesenza isithombe segolide kusukisela ekhanda kuyefika emazwaneni. Ngibona ngazani njengoba engumuntu, njengoba ke lathi singabantu singavele singene ekubuseni kasifuna ukubana ke sisuke embusweni. So lapha yena wayesefisa ukuthi wayetshengisa isifiso sokuthi ufisa ukuthi umbuso wakhe ungapheli, ungedluli. Yikho esesenza isithombe esegolide kusukisela ekhanda siyefika emazwaneni. Kodwa okungihlupha mfundisi yikuthi wayesebhikisana lephupho ayeliphiwe nguNkulunkulu kusahluko sesibili. Anti ukukhulume kahle mfundisi ukuthi ubukhosi bathi ubukhosi ngamazolo ungapheli kuyahlola. Ngibonani likuchasisile lapho ukuthi imbuso yonke le yadlula. Kunjani? Imbuso yonke khona emhlabeni yadlula. Akulandaba ukuthi lamandla namhlanje kukhulunywa ngembuso elamandla kakhulu, ngesilungu abathi ngama super powers. So uNebukadneza la waye super power leso sikhathi, kodwa namhlanje useyimbali. Ngakho imbuso yonke iyadlula, ngokuthi ubukhosi ngamazolo. Nxa sikhangela lapha mfundisi OB indaba yokuthi engxenye kuhle ukuthi sikuchasise umfundisi kwakuthinta kwenzakalani egcekeni leli, kuyini okudonsela khona ngaphandle kokuthi athena umbuso wakhe uqhubekele phambili. Siyabonga. Kungaba khona okunye yini okungale esingakuboniyo? Siyabonga. Indaba evele inkulu lapha. Siyayithola lapha evesini ngelika 2 usiya ku5. Sibona lapha ukuthi ngizabala uvesi ngu5 kakhulu. Uvesi ngu5 uyakhuluma lapha uNebukadneza uthi yena ngesikhathi lisizwa ukuhlabela ukubalisa izinto ezijiyeneyo lapha. Kodwa engufisayo kakhulu ukuthi lizabuwela phansi likhonze
isithombe segolide inkosi uNebukadneza esibekileyo. So indaba elapha indaba yokukhonza. Ngubani okumele akhonzwe? nguNkulunkulu yini owatshengisa uNebukadneza ukuthi umbuso wakhe uzadlula? Kumbe isithombe sikaNebukadneza esasisitsho ukuthi umbuso wakhe kawuyikudlula? Ngaba umuntu womfundisi lapha ayefuna bakukhonze nguye kumbe isithombe? Singathi thina nguye. Ngoba isithombe lesi ukwenziwa kwaso uNebukadneza wayesitsho ukuthi yena umkhulu kuloNkulunkulu. Sasimele yena. So ukukhonza isithombe kuthi ukuthi ukhonza umnikazi waso. Nxa singakubeka ngaleyo ndlela. So indaba elapha incwadi kaDaniel vele yona ikhuluma ngokukhonza. Ngubani okumele akhonzwe? Le ncwadi kaSambulo njalo ithathela khona apha encwadini kaDaniel. Ngubani okumele akhonzwe? So uhlupho lolu olwesithombe lesi olokukhonza isithombe lesi silubona luluhlupho esizadlula kulo lathi ensukwini zokugcina. Ukuthi kathi vele okumele akhonzwe ngubani? uNkulunkulu yini kumbe ngabantu? uNkulunkulu yini kumbe imibuso yomhlaba? So abantu laba babele indlela ezimbili. Kwakumele bakhethe enjani? Eyodwa. Kodwa isimemezelo sabuya sathi lingezwa sokuhlatshela ingoma sokutshaya lamacaco welani phansi lenze njani? Likhonze. Ngingakayi kumfundisi uSigay kungaba khona yini okuqhakathekayo ngokuthi kuhlatshelwe abantu nxa bekhonza? Kungaba khona esingakufunda khona? Kakhulu. Kakhulu. Vele ingoma omunye obhalayo uthi yena ingoma lengoma iloNkulunkulu wayo ngemva kwayo. Yebo. So ingoma nxa itshaywa abakwaziyo bahle babekwazi ukuthi lapho kukhonzwayo ngubani. So uthi yena akula ngoma ekuthiwa isesente. Ukuthi ingoma le avela ayila msebenzi ayila lapha ekudonsela khona. So ingoma lezi zatshaywa zisenzelwa ukuthi zibadonsele kubo uNkulunkulu bangaphi? BaseBhabhiloni. So ekukhonzeni lapha indaba yokuhlabelela iqhakathekile. Ukuthi uhlabela ngoma bani kuqhakathekile ngoba kuyaveza ukuthi ukhonza bani. Ngoba uNkulunkulu lo uNkulunkulu lengoma zakhe ahlatshe ezimdumisayo nxa ekhonzwa. Indaba enqesizayiphendukela. Mfundisi ke nxa sikhuluma ngokuthi khona kwakumele kukhonzwe khaya ngazathi kwakulomthetho olamandla. Enxa ungatsho ukuthi ngaleso sikhathi kwakusitshoni khathesi kithi kutshoni. Ngiyabonga mfundisi. Sizafunda lapha encwadini kaDaniel isahluko sesithathu ivesi ngelesithupha. IBhayibheli lithi lona ke nanku umthetho owamiswayo lo ongaziwiseli phansi akhuleke uzaphoselwa masinyane esithandweni somlilo ovuthayo. Ngamanye amazwi kusitsho ukuthi umthetho owawusumisiwe ukuthi wonke umuntu ukhangelele ukubana ke akhonze akhuleke kulesi sithombe. Ozayekela kwakusitsho ukufa. Ukufa kwakhona kwangaso okulula kodwa kwakusitsho ukuphoselwa esithandweni somlilo ovuthayo. Ungakhangela okuwenzakala kuDaniel isahluko sesithathu kuza kwenzakala futhi kuSambulo 13 ikakhulu ivesi ngelika 16 nelika 17. Ngizawafunda futhi uSambulo 13 ivesi ngelika 16 nelika 17. Ithona ke senza futhi ukuba bonke abancinyane labakhulu abanothileyo labayanga abakhululekileyo lezigqili bachiswe uphawu esandleni sokunene loba emabunzini ukuba kungabi khona othengayo loba othengisayo uba engelalo uphawu olulibizo lesilo loba isibhalo sebizo lalo. Ngamanye amazwi njengoba ke sibona ukuthi lapha kwenziwa umfanekiso osokumele ukhonzwe. Lensuku zokucina lapho esiya khona ke kuza kwenziwa futhi umfanekiso wokubana ke kumele sikhonze isilo. Ozayekela ukukhonza ke ongasoza yamukela uphawu ebunzini yikukholwa kumbe esandleni ngokusebenza ngosuku ongamelanga kusetshenzwe ngalo kasoza avunyelwe ukuthenga kumbe ukuthengisa. Uzananzela ukuthi imithetho leyi ilesigwebo sokufa. Isizathu ukubana ke kumele abantu besabe bangesaba sebesenza lokho abangakufundiswanga kodwa bakwenze ngokwesaba. So ke okuqhakathekileyo ukuthi kumele simele lokho esikukholwayo esakufundiswayo lesikufundiswayo. Ungakayikhatshana mfundisi. Ngiyawathi ngumchumayeli. Ngifuna ukuchasisela abalaleli ukuthi ngoba khathesi abalaleli nxa besizwa bayakwazi ukuthi sibale khona eZimbabwe. Kuthiwa inkululeko yokukhonza. Nxa ukhuluma usezenje abantu bayamangala ukuthi into ezakwenzakala yini yona leyo ikhulumayo. Ngoba khathesi ngikhuluma kunje ufuna ukukhonza ilitshe lakho yalikhonza, ufuna ukukhonza isihlahla yasikhonza, ufuna ukuthini, ufuna ukuyenjelela uyahamba, ufuna ukuyangaphi. Kuliqiniso elinganani
ukuthi yonale inkululeko yokukhonza izaphela abantu babanjwe ngamandla ngoba ngendlela okubeka ngayo ukuthi abantu bazabanjwa ngamandla. Singabancedisa njani abantu nxa belalele phela nxa ukhuluma ukuthi kuzaba lento ngani engxenye ukukhuluma into engasozenzakala. Kunjalo mfundisi. Isahluko sonesi emavesini esiyakuwo sizababona amajaha lawa sebebanjwa ngamandla. Lokhu futhi ungafunda embalini kwafika isigaba lapho ibandla elithile elase lihlanganisa ezombusazwe zelizwe lezenkolo. Abantu babanjwa ngamandla. Kwasokusithi bonke ababengafuni ukwenza khona lokho ngoba umbuso wawo umthungameli owayehlezi kwezenkolo lo mthungameli wayephethe ezombangazwe kwasokuyintonye abangazange bakulandele khona lokho babulawa ngesikhathi seDark Ages. Ungafunda ikakhulu lembali yasifakazela kusukisela ngo-AD 538 kuze kuyefika ngo-1798. So ngamfundisi unyakwazi ukuthi uzabuya kuye kusambulo. Kodwa ke ngizama ukuthi abalaleli uhlubancedise bakubambe ukuthi lamhlanje sithi sesiphucukile akusela umuntu ocindezela omunye ukuthi kuwe kwenzakala uyakutsho ukuthi kuwe kwenzakala so kuleqiniso kuzaphinda kwenzakala kuleqiniso kuzakwenzakala imbali yaziphinda nasi indaba imbali yaziphinda. Mfundisi OP nxa sikhangela lamajaha la alapha singathini amajaha lamathathu? Siyabonga. Sinanzelela futhi siyithathela laphana umfundisi asuke khona. Okuzabangela ukuthi abantu balahlekelwe inkululeko yokukhonza. Yilokho esikufunda lapha nxa ukhangela ivesi ngu-7 usiya ku-12 soze ngwabale wonke kodwa. Ithi yona lapha ngakho ngaleso sikhathi amakhaladiya athile afaka amaJuda icala bakhuluma bathi kuNebhukhadinezari phila phakade nkosi phila phakade bathi bona wena nkosi wenzile isimemezelo sokuthi lo nalo ozwa ukukhala kwecilongo ukukhala kwehabhu nogubhu layo yonke inhlobo ekhalayo bawele phansi bakhonze isithombe. Njalo ongawi phansi akhonze isithombe ufanele aphoswe phakathi kwesithando somlilo. Nansi indaba manje. Kukhona amaJuda athile owabeke phezu kwezindaba zezimfunda zaseBhabheli. uShadrach noMeshach noAbednego. La madoda nkosi kawenzi lokho okutsho ukukhonza onkulunkulu bakho. So lapha sibona laba abantu baseBhabhiloni bethukuthelela uShadrach uMeshach noAbednego. Babevele bebathukuthe indaba yabo yayingaqalisi lapho. Nxa ulokhu wakhangela ku chapter 1 la ku chapter 2 kukhanya ekupheleni kwezahluko zonke lezi abafana laba abathathu lo Daniel kukhanya bona besibaphezulu kulabanye. So khonokho kwenza ukuthi laba beBhabhiloni babathukuthelele bebafaka icala. So lapha sibona ukuthi bababeka icala bathi Nebhukhadineza wena ufaka abantu laba ezikhundleni kodwa kabanjani abakulaleli. So kodwa khathesi khangela abafuni ukukhonza isithombe sakho yibo abenza izinto zingahambi eBhabhiloni. So ensukwini zokucina abantwana bakaNkulunkulu abamela iqiniso leBhayibheli bazakhangala sengathi balutshwana babe sebekhonjwa ngomuntu ukuthi abantu abenza izinto zingahambi yilabiyana. So ukuthi into zihambe abantu laba bonke kasibabambeni ngamandla ukuthi balandele okufunwa ngabantu bonke. Ncedisa mfundisi khonapho kulabantu abalutshwana lapha. Abamayo. Ngoba engxenye angazi ukuthi kuqaba lokho lolunganani lwabantu beBhabhiloni. Siyatshela kwenye indawo ukuthi kuthiwa kwahamba abayedlula 10,000 besiya khona. Akungitshela ukuthi nxa kulabantu abaningi kangako kube labantu abathathu. Ngoba abanye abantu kwesikhathi nxa bebona into isenziwa ngabantu abaningi bathi yelule bathathu lithi ukuthi bonke laba abantu bonke labalahlekile nobathathu neqondile. Kunjalo. Ungathini kona bonke? Siyabonga. Kulomunye owayejayela ukuthi ejumayela athi yena uJesu wami lami sibanengi. Ukuthi mina ngangilo Jesu wami sibanengi. So lapha esikubonayo ukuthi iqiniso kalinga amanani amanamba. Iqiniso liya ngokuthi uNkulunkulu uthini. So kungcono ukuthi libe balutshwana lilalela iBhayibheli kulokulandela ukuqaba lingalaleli iBhayibheli. So inamba leqiniso akuhambelana akufanani ukuthi sibanengi akusho ukuthi siseqinisweni. Ungamncedisa njani umlaleli ophakathi kobunzima bathi bona abantu abatsha peer pressure kunjalo anti ukuthi bonke umuntu uyakwenza
angithi wonke umuntu uyakwenza mina ke lami ngcono ukuthi ngikwenze ngoba ngingamangedwa abantu bazangihleka ngoba yimi ngedwa ngaba yimi ngedwa engiqondile umuntu ophakathi komumo njalo ngamqondisa njani uncedisa njani sifunda isifundo esihle lapha kumajaha la amajaha la akaqalisanga ukumela iqiniso lapha sokulohlubo impilo yabo yona yayivele ilezimiso okuthiwa ngama principles ngesikhiwa babe lento eyokuthi thina siphila kanje into le nxa kulomuntu osefuna singasayilandeli ngangcono asibulale kulokuthi sigobe sichiye intando kabani kaNkulunkulu so kuqhakathekile ukuthi empilweni umuntu munye ngamunye abe lama principles abanye bathi lama values into eziligugu oziqhathekisa empilweni ezokuthi umuntu engathi iyekele uthi ngangcono ngife kulokuthi ngiyekelele so ebantwini abakhulayo even labadala abanye peer pressure iyahlasela ebantwini abahlaselwa yi peer pressure ukulandela ixuku mana eqinisweni futhi ungameleli into ephica abantu abaningi ukuthi uyalindela uhlupho abe ngikhona eqalisa ukuzibuza ukuthi manje ngiyenze ngiyekele abakwenzanga laba abafana babe vele bekwazi ukuthi lokhu asingeke sikwenze ngoba uNkulunkulu uthe singanjani singakwenza ukuba lama principles kodwa akungabamba umuntu omfundisa akuncedisi yini ukuthi olalele yakwazi ukuthi kulabantu abake bama kunjalo ngibona ngazathi khona kuyakunceda ngikhumbula ngibhala esinye isifundo engangisenza i-research yakwazi yahlupha njani ngiyayindwalisa amagabha avuzayo ngase ngibona umunye waqedayo anjabona ngaba kwazi ukuthi kuyaqedela so ngibona ngazathi khona kuyancedisa ukwazi ukuthi kulabantu abayimayo kunjalo ukuthi kuyameka abanye bama baze babulawa bathiswa baqunywa amaganda kodwa bama ngoba babekwazi singaze sife esifele eqinisweni uJesu uzasifusa siyabonga ake sizwe uSK lapho ukuthi uthini ngamajaha wana lamathathu ukwala kwawo mfundisi ngiyabonga mfundisi njengoba ke esekukhulumile lapha umfundisi oBimpofu ukubana ke babe lezimiso ababephila la ngifuna ukubana ke sifunde encwadini kaExodus ngo20 ivesi ngelika 4 usiya kwelika 6 esinye sezimiso ababevele bephila ngaso iBhayibheli lithi lona ke ungazenzeli izithombe ezibaziweyo lo mfanekiso walokho okusezulwini lalokho okusemhlabeni lalokho okusemanzini ngaphansi komhlaba ungazikhothameli ungazikhonzi ngoba mina Nkosi uNkulunkulu wakho nginguNkulunkulu olomona ngamanye amazwi engiyakukho ukuthi izimiso ababephila ngazo la amajaha amathathu yiziphi yilezi esizithola kuExodus chapter 20 kusukela evesini ngelika 3 usiya kwelika 17 so esesibili kakhulu lesi yiso abami kuso ngoba kwaso kusenziwe isithombe kwaso kumele basikhonze bona bakhumbula ukuthi uNkulunkulu wavela wakhuluma emthethweni yakhe elithumi kubana ke ungazenzeli isithombe esibaziweyo ungasikhothameli ungasikhonzi uzananzelela ukuthi mfundisi njengoba ke uchilo laphana ngokuma abakwenzayo ungafunda iBhayibheli lonke elika Daniel ukusukisela ku chapter 1 usiya ku chapter ekugcina u chapter 12 sicina ngokuzwa ngamajaha la amathathu ku chapter 3 lapho abamela khona ukuthi thina ngeza ke sikhonze isithombe ngoba thina safundiswa sakhuliswa sakukholwa so ke ngokwenza njalo silotshelwa isahluko sesithathu khona phana sicine ngawo amajaha ngoba base bemele into abayikholwayo ngifuna mfundisi khona lapho ukuthi usincedise ukuthi ngiyakholwa abanengi ababebale khona okukhulumayo kubona kodwa babengaphi kuyini okwenza ukuthi ngizama ukuthi ulwazi lokwenza kuchiyena kungenalana ngaphi ngoba angikholwa ukuthi yibo kodwa babekwazi lokho ukukhulumayo bangabe khona abanye babekwazi kodwa bangazange bame kunjalo ukwabalisa lapho obuthi ngabafika abantu abafika ama 10,000 izinkulungwane eziningi lezo babe khona sibili kuyini okwenza ukuthi umuntu ame abanye bengemi right belolwazi olufana nayo ngiyabonga mfundisi bakhona abahlabeleli abathi bona talking the talk and walking the talk besithi ukuthi lokho esikufundisayo kakuphelelanga nxa kungaphelela ekukhulumeni kodwa ke lokho esikufundisayo kumele sikuphile ukwenzela ukuthi abantu babone lokho esikuphilayo so mina amajaha lawa ngiyawananzelela ukuthi lokho ababekufundisiwe bekuphila bekukholwa yikho ababekuphila so ke kufuna ukuthi nxa sizaba ngabantu abaqotho
ukuthi lokho esikukholwayo nalokho esikufundisayo nalokho esikukhulumayo kube yikho esikuphilayo. Enxa yemfundisi ingabamba umlomo ukuthi khona okho abana sike sakuthinta mbe ngophimbe nguwe ukuthi khona abantu abagijima umjaho. Kabaqali ngalelo langa. Kunjalo mfundisi wami. Angithi kumele ukuthi ubulokhu ugijima. Kuyalungiselela ukuthi khona ungavuma indaba yekamela lapho khona wathiwa ngenisa ikhanda kancane. Kangenisa ikhanda kancane. So ukuxegisa lokuyekethisa kubuya kancane. Kunjalo mfundisi wami. Ngicabanga ukuthi enxa babekhona abanye ababekwazi. Kodwa enxa babe sebexegisile entweni eziningi. Ngokwethuselwa. Umthetho lo wokubulawa. But laba ke ngenxa yokuthi bona babevele bekwazi ukuthi le yimpilo okumele siyiphile bama. Ngenye indlela mfundisi ngizama ukuthi sincedise ukuthi kuncedise kanjani ukuthi umuntu impilo yona lelichoyo ukuthi imizimiso ophila ngazo kakube into yansuku zonke. Kuthiwa kuyini ukudiza kuthiwa kwenzani ngesindebele? Kuleli baleli indebe ukudiza ukufumbathisa. Ungajwayeli ukufumbathisa. Uzaphila impilo yokufumbathisa. Ungaba ngathiwa into encane ukuthi umnike esincane. Isikhathi sesingani sesiphela. Abalungu wathi bathi bona charity begins at home. Practice makes it perfect. That's right. Ukwenzela ukuthi into ingavele ibe kuwe. La nxa ungaze ube phakathi komumo onjani kayiphumi kuwe. So kumele siqedeni. So kumele sifikise ekucineni isikhathi sesihambile. Kodwa ngiyayizwa ukuthi indaba emnandi. Isifundo eziphuma kule ndaba esikhuluma ngayo. Singathini lapha ngamafitshane ngalamajaha amathathu ngokuthuselwa kwabo. Okunye sesikuthintile. Siqhuma khona apho. Sikhangela uvesi ngo-13 siya ku-15. Bangayifunda abalaleli kodwa sibona lapha ukuthi uthiwa uNebukadneza abafana laba balethwa phambi kwakhe. Eyamithi wazonda elelithi wazonda wabila. Omunye umlobi engiyaye ngibala kuthiwa ubuso bakhe baguquka bangathi bubabomvu. Ulaka lo. Uzonda. Ulaka. Wayefuna ukwethela kodwa into engithathekisayo ukuthi la nxa abafana babiza kuthiwa abafana abazange bafike belovalo. Bafika abafana bemekuhle besazi belesibili. So lapha sibonani? Sibona ukuthi uSathane uyethusela. uNebukadneza wayefuna ukuthi ngokuzonda kwakhe ethusele abafana. Kodwa abafana kabazange bethuke. So sifundani? Sifunda ukuthi into oyaziyo ukuthi iqondile ifunwa uNkulunkulu imele loba uSathane ngakwethusela ngokufa ngokwakho. Kodwa imele ngoba uzathola umvuzo wempilo engapheliyo. Mfundisi ngifuna ukuthi khonapho usithi uyimele ukuchasisa ukuthi ukuma lokhu kasokuma kanye kunjani. Uyabe wavele wajayela akuqalisi ngelanga lonelo lapho kuba lesilingo khona ngohlupho khona. Yinto eyingxenye yempilo yakho. Anti kumbe singathi thina anti silungu sithi sona kule bakery. Kunjalo. Kulewo. Kulomehluko yini ngesindebele? Kulomahluko. Esindebeleni ngiyakuphume. Kodwa ibakery ingxenye yempi. Abafana laba ukuma kwabo lapha kwakuyibakery. Kwakungathi ukuthi ngoba awungeke wathi usunqobile impi ngokunqoba ibakery eyi-1. Nxa singakubeka ngaleyo ndlela. Ukunqoba amabakery amaningi kuza kwenze ekucineni ugcine unqobe impi. Isikhathi sesisala. So kumele sigoqe. Sithini ngamajaha lawa? Ngiyabonga mfundisi. Amajaha lawa ngokuma sifunda ngawo namhlanje. So lathi singema sizaba yisifundo kwabalandelayo abakusasa. Umele unqobe izimpana, okuyizimpo okuncane kakhulu. Awuyizimpo okuncane khona kunqobe impi enkulu. Nasi indaba. Balaleli siphakathi kwempi kodwa ke kumele ukuthi sinqobe izimpi ezincinyane ezimpilweni zethu. Kulabanye abasidonsela ububini kodwa kumele sime kulokho esikwaziyo. Imphumela siyitshilo uNkulunkulu. Kasidibane kuvekelizayo sikhangela lincwadi kaDanyeli esinika inselela enkulu yokumela izimpi zikaJehova. Umlimi asibusise. Siyabonga.